komeza kumererwa neza nshuti mukunzi ukomeje gukurikira Bwiza TV mu bice bitandukanye urimo no mu mirimo itandukanye uri gukora, nongera kukwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel, by'umwihariko nkanakwibutsa gukora like kugira ngo inkuru za Bwiza TV zigere ku bantu benshi. Ibyo bitwarirane no gukora share ndetse na like. Abatuye mu isi by'umwihariko abatuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago bazibagirwa nyakwigendera Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Uyu nguyu niwe washinze anaba umuyobozi wa mbere w'ishyaka rya UDPS, akaba ari ishyaka mu magambo arambuye ryitwa Union for Democracy and Social Progress. Iri ryashinzwe mu mwaka w'1982. Uyu nguyu ni nawe se wa perezida uriho kuri ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu nguyu akaba ari kwiyamamaza kugira ngo ayobore manda ya kabiri muri icyo gihugu kibarizwa mu burengerazuba bw'u Rwanda. Etienne Tshisekedi azwiho kuba yarabaye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwose bwayoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva cyabona ubwigenge. Yatangiye politike yiwanenga ubutegetsi bwa perezida wariho Mobutu Sese Seko wa Zabanga, akurikizaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila, hanyuma asoreza ku kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yuko hajyaho Tshisekedi. Etienne Tshisekedi rero ntabwo yabashije kubona imitegekere y'umuhungu we akaba ari Felix Antoine Tshisekedi, kubera yuko Etienne yapfuye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017. Hakaba hari hasigaye imyaka igera kuri 2 gusa kugira ngo amatora yagejeje uyu muhungu we ku butegetsi abe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi abatuye isi batazibagirwa nuko uyu musaza yaramaze imyaka igera kuri 2 yose yarapfuye ariko atarashyingurwa, kubera yuko byavuzwe ko Joseph Kabila wayoboraga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ko acyurwa muri icyo gihugu ngo ashyingurwe, bituma amara iyo myaka yose kuko yashyinguwe umuhungu we ageze ku butegetsi. Etienne Tshisekedi nk'umuntu wabayeho akaba umunyapolitike wanenze ubutegetsi bwose bwayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta gushidikanya ko n'ubungubu aramutse azutse yakongera kuba muri opposition. Uno akaba yaba ari muri opposition y'umuhungu we uyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi, bakaba bapfa umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. By'umwihariko bikaba bikomoka ku ngingo zimwe na zimwe aba bombi badahurizaho ku bijyanye n'uyu mutwe wa FDLR. Ukurikije uko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bukora ukanabihuza nuko uyu sumubyara yabyemeraga ndetse nuko we yabivugaga, bigaragara ko imitegekere ya Felix itandukanye cyane n'iya se, by'umwihariko kuri uyu mutwe wa FDLR. Ubusanzwe umwuka mubi hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda uturuka ku kuba ibyo bihugu byombi bitavuga rumwe, ahanini bitendeye ku kuba icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gicumbikiye abagize umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mutwe ukaba waratangiye kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kuva wagera muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kuva mu Rwanda bamwe mu bawugize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka wa 1994. FDLR kuva yashingwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayigize bakomeje kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside bari basize bakoze mu Rwanda. Ibyo bikaba ari byo bituma abantu bo muri uyu mutwe na n'ubu ngubu bakirebera abantu mu ndorerwamo y'amoko. Ibi kandi birakomeza bikanagera ku nkomoko y'intambara iri hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, kubera ko abagize umutwe wa M23 bavuga ko barwanira uburenganzira bwa bene wabo b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kubera ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo uburenganzira bwabo buhutazwa na bamwe mu bagize umutwe wa FDLR. Ibitekerezo bya nyakwigendera Etienne Tshisekedi kuri uyu mutwe wa FDLR rero byavugaga ko niba abangaba ari impunzi bagombaga ngo kwamburwa intwaro kandi bagatuzwa kure y'umupaka wabo n'u Rwanda nk'uko amasezerano ndetse n'amategeko mpuzamahanga abivuga. Ibyo ngibyo bikaba bikubiye mu mashusho Bwiza.com ifite, ari amashusho arimo aho Etienne Tshisekedi agira ati kubijyanye n'inkomoko y'amakimbirane hagati y'igihugu cyacu n'abaturanyi bacu ari bo Rwanda, ntagiye muri byinshi reka mfate urugero ku bya FDLR nuko binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatangiye bite? Buri wese aravuga ngo duterwa n'u Rwanda, ariko murebye neza ni iki cyabaye na mbere hose? Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abahutu bari bamaze kuyikora bahunze ubutegetsi bwa Kagame, barahunga baza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Aho muri Kongo rero bagombaga kubahiriza itegeko mpuzamahanga rivuga ko iyo igisirikare cy'abaturanyi kirenze umupaka gihungiye mu gihugu cyanyu, ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukubambura intwaro. Twe rero ntabwo twabambuye intwaro ku butegetsi bwa Mobutu, twarabihoreye. Icya kabiri, muba mugomba kubashyira byibura mu birometero 150 uvuye kuri uwo mupaka, ariko twebwe twabarekeye muri metero nkeya cyane hafi n'umupaka n'u Rwanda. None icyo gihugu nigifata ingamba zo kwirwanaho kirindira umutekano, muzavuga ngo cyateye Kongo? Ni ngombwa mbere ya byose kubahiriza amategeko ku bijyanye n'impunzi zifite intwaro ziturutse mu kindi gihugu kigituranye. Kuri ibyo icyo nshaka kubabwira ni uko mu guhora muvuga ngo mwatewe, muba mugomba no kubanza kureba ku ruhare rwanyu n'impamvu ituma muterwa. Ibi bitekerezo ya Etienne Tshisekedi rero bitandukanye cyane n'ibitekerezo bya Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'uyu mutwe wa FDLR, kubera yuko we avuga ko ngo ari abanyarwanda, leta y'u Rwanda ngo yangiye gutahuka mu gihugu cyabo icyo bahunze. Ubwo yari mu Burundi mu nama y'abakuru b'ibihugu, Felix Tshisekedi yaravuze ati FDLR ni abantu bakunda igihugu. Ibyo kandi binaniyongeraho ibyatangajwe na Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Tshisekedi, we nawe wigeze kuvuga ati FDLR ni abantu baharanira impinduramatwara. Nubwo Felix Antoine atajya yemera kwitandukanya na FDLR ndetse rimwe na rimwe ntanemere ko bafitanye imikoranire, hari amakuru yemeza ko hari abarwanyi kuri ubu ngubu ba FDLR bari mu barinda uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nanababwira ko byanashimangiwe na Colonel Nanga wahoze ayobora Seni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigeze kwegura. Uyu nguyu yagize ati hari bamwe mu bagize FDLR bari mu barinda umukuru w'igihugu i Kinshasa n'i Lubumbashi. Biteye isoni kubona imitwe yitwaje intwaro ubu ngubu yarahindutse abafatanyabikorwa ba guverinoma yacu. Reka mbabwire ko kuri ubu ngubu gukorana na FDLR kwa Felix Antoine Tshisekedi haniyongeraho ko uyu mutegetsi aherutse kuvuga ko ngo azubaka ibikuta bitandukanya kiriya gihugu kiba mu burengerazuba bw'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo n'ibihugu byose by'abaturanyi, mu gihe sumubyara ari we Etienne Tshisekedi we yakunze kumvikana avuga yuko ngo hakwiye kubakwa ibiraro bihuza ibihugu byombi aho kubakwa inkuta zibitandukanye. Abasesenguzi bemeza ko Felix Antoine Tshisekedi yahisemo guhuza amaboko na FDLR nyuma yo kunanirwa kuvana bamwe mu bagize uyu mutwe mu nzego z'igihugu cye, kuko ngo bamaze kuzicengeramo hafi ya zose. Amakuru akavuga ko ngo mu nzego zose zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye harimo abo mu mutwe wa FDLR ndetse n'abafite imyumvire nk'iyabo. Aba basesenguzi bakemeza ko ngo iyo Felix Antoine Tshisekedi aza kwemera kwitandukanya na FDLR ndetse ngo agashyiraho agahatiriza ngo byajyaga no kuba byamukururira kuba yahirikwa ku butegetsi, kubera yuko ngo uyu mutwe ufite n'abasirikare benshi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Bwiza TV, reka mbashimire ko tubanye muri ino nkuru, mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira mukomeze kubona n'andi makuru n'ibindi biganiro bitandukanye bya Bwiza TV. Ikindi kandi mukore subscribe, by'umwihariko mukore like nyinshi kugira ngo dukomeze kuzamura iyi channel, komeze kugira ibihe byiza.